Anya laki din! Oh, bakit? Kasla na unag ti pampanunutam Itay ka pa'y apalpaliiwan. Uwan lakay, pampanunutak ngamin no anyapay nga ti mabalin nga ilako ta iji pwesto. Imbaglaan na yun tilako Ha? Lakay, anya nga tano padasan ta nga aglako iti barbecue ditoy. Huwag ngagpaiso niya. Apag iso nga wante aglaklako iti barbecue dito'y banda nga ayan tayo. So nalaang tanatrabaho dahi jay bakit? Manumat ang nga oras nga isagana ta dagiti lako ta. Amok, natrabaho day jay lakay, ngam ano santa. Anya ti amuta, no iso ti kayat dagiti tattao ditoy. Sa bagay matkit di Ala, panunutam nga rod na imbag bakit? Ne, at damat ginatang ni Ellen a pagtunuan. Anya nga tati ituno da. Aglako da kano iti barbecue lakay? Aniya. Ay na, itala dayta, oray po utem. Saan mo't lang agbayag dayta, Asino kumamot nga iti gumatang iti lako da? Di damot amot agtimpla iti naimas sa barbecue? Aniya. Saan tumat laan naimas? Masiguradok dayta. Awan tumat lang ti gumatang iti lako da. Putem dayta, lakay. Hoy, si ka Ellen. Apay ngay abasta ka matlagla ko iti ihaw-ihaw. Impakadayo aya iti akin ko kwa iti dati ababangan tayo apwesto. Ha? Lako kayo alako. Gayam, di yung matimpakada no mabalin kayo nga aglako. Olivia, nakisarita akmat ka ni Sir Adrian. Kat impalobos na mat nga aglako kami kanila kay ko. Sigurado laang apod no ti ibagbagam si ka Ellen. Tano saan? Ang mga no makapungtot ni Sir Adrian kada kayo. Hoy, pasig lang nga asok tila ko yung barbecue ti maang-angot ni ti pwesto. Anya? Imbag kumamat, no nananam day tala ko yo. Ngamsaan mat? At damat mangibagbaga na katamtamnay. Anya? Oy, mare! Aglaklako mat gayaman da Ellen iti ihaw-ihaw. Wan, ngam sigon ka dagiti amok agim matang. Saan ka naman anaimas tila ko da? Saan pa'y kano anadalos? Napait pa'y kano tila ko da nga isaw? Anya? Pampanonotak nga rod mare. Anya nga tano aglako akmat iti barbecue ditoy. Anya? Oy, ang mga no dayta ti saan nyo apagkikinawatan Saan mare? Aglako aklata. Makaamomot tin dagiti tattao no asino ti kayat ta paggatangan. Siya, amok ti agtimpla iti barbecue. Gaputa naglaklako ak idi ijay ili. Ngam dagita nga gasawa. Napanunot dalaang naglako dan nga oray di damat ammo. Ay na mare, siyak ti mabuting paragan ka. Ngamin, narigat ti adda kaap-apa na. Nang runa no dito'y pwesto. Amumoten kanyak, mare. No kayat ko. Awan bibiyang ko na anyaman ti ibagati tattao. Anya, aglako tamat iti barbecue ko nang bakit? Wala kay. Aglako tamat. Masiguradok ang magustuhan dagiti gumatang ti ilakok a barbecue. Nalaingak sakit ding agtimpla. Ha? Ang pangalaan ta nga iti kwarta pagpuunan ta nga aglako iti barbecue. Katawan pa'y mat na urnong mo. Lakay, at na panunot ko. Kat, dayta ano, umanamong ka. Anya dayta bakit? Agaplayak lang nga iti loan. Aglon ka? Jay, kasla pagot utangan da Mari Rosa ngay. Lending? Wala kay. Umutang aklangan iti pagpuunan ta. Sana bali? Mabayadan taman? Kan masigurado nga adon to ti gumatang iti lako ta. Aniya. Ay na,
Maragsakan akmat lakay. Uray kas kasano. May ibos tila ko ta a barbecue tunggal malam. Wen nga rod, bakit? Imbaglakid din ta na panunod mo nga glako tayo ti barbecue. Daklanam naman na napigsagayam ti barbecue. Pampanunutag nga rod manin lakay. Anya nga ta no aglako tapay iti milk tea kan burger. Iti kasta, pasig a merienda ti ilako ta. Wen nga agpaiso, bakit? Mayat deta na panunot mo. Uwan lakay, planwa ka na imbag. Agam aguray ka. Amangan mat no saan ta mapagigiddan no bilang laeng. Di ka madanagan lakay. No makita, kat maya ti panaglako ta. Mga lak iti kadwata nga aglako. Tangdanan tan iti binulan. Oh, anya nga bakit? Naalam ka din ti kwarta mi di naglunam? Wan lakay, kamaudyanan na. Mairugita mo tan nga aglako iti barbecue iti pwesto. Kat, mano nga tinalon mo? 20 mil lakay. Daytoy, katunggal lawas ti panagbayad. Kalpasantin na mabulan, mabalin manen nga agrinyo. Kasta. Kat, mano nga ti bayadan ta tunggal lawas? Basit laang lakay. Sa nga ribo laang. Kan amok akabalan ta daytoy abayadan. Ay na, talaga gaya mapinaypaysum tinaglako iti ihaw-ihawan niya. Wan mare, adamot kwartak. Isu nga, aglako Ala, gumatang kakit din. Ay, makauray ka mat amare. Aginanak pa'y mat Si Kamet. Ti kayat mo, gumatang ka kadagos. Lakwan ka laang mat, mare. Si kakit dimot. Uy, mare. Aday bagak. Limabasak ita idita pwesto da Ellen. Adamit tan paglutuan da iti burger. Ay, kanadamit tan milk tea alako da. Anya? Kat, aglako dalata No ada gumatang Kan amo matan ti kaaduan asaan anadalos ti lako da. Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Itarugyan mi matan kanila kay ko ti agtono iti lako mi. Anya? Anya ngay bakit? Binayadam ka din ti abang ta dito'y pwesto itaabulan. Wan lakay. Ay na, maragsakan nga rod ni Sir Adrian. Gaputa inted ko pa yan ti abang para inton umay abulan. Ha? Kasta ka di? Wan lakay. Ken ited ko mutan ati sweldo ni Clara para itaabulan. Tapno malpas, ken awan ti pampanunutan ta abayadan ta. Sa bagay matkit di Ala, nakay nanaak matan lakay. Inakon ija kusina. Tulungak ni Carla amang isagana iti mailuto. O sige bakit? Siya akong ti makaamong agbantay dito'y sango. Adamat ka barbaro arupay di pwesto da Pedro nga agasawa, bakit? Kundi alamot iti kadwa da. Kunamot lano ada ipasweldo da. Urayam lakay. No pumigsan to mati panaglako ta. Uray man lima ti alaok akadwata. Awan gayam, nasabat ko ni Sir Adrian itay. Damdamagan na ti abang tayo itaabulan. Kan idi napalabas abulan. Ha? Wan ngagpaisoan niya. Ay, panagbabayad man gaya man. Sapay manulangan tinabati iti kwartata nga inutang ko. Nagbayad akpay ngamin iti tuition fee ni Sheila. Diskartimon day bakit? Ang mga no papanawan da tayo dito no saan ka pa'y lang agbayad? Ay namare, kasla day ito'y pailaang jay lako yoy di na minsan nga aldaw. Madlaw nga minasa nakalutluto. Ay, mare, pangasim ka dimot at di mo pigsaan day ta sa Ang mga no ada makangagkan ka, narigatan. Nga mare. Sayang mat nga mi, no ibalang mi day ti saan mi analako, idi na minsan nga aldaw. Napan mo ti 2,000 agastos mi dito'y
Wala mare, ang mga nuagsakit mo ti tiyan ti gumatang. Saan? Di ka di madanagan. Manunalawas sa naglaklako kayo. Ngem madlaw ko akas lasagay sa ti umay gumatang dito ay. Kansalad da umay gumatang, no naibusan ti lako da Ellen. Si kamot mare. Di mo mo't panunutan no makapasayar itirik na day ta ibagbagam. Ay na, agkarawag mo tanday ta kolektor. Intod ko ang pagsasawakon. Oh, anya ti parikot mo bakit? Kas lagong ungot ka. Talaga makaung-ungutak. Ay, itay pa nga agkarawag ti kolektor. Umawag tasaan ka pa'y nga ruda nakabayad. Parikot ko lakay, no sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Agdiskitar ka pa'y laang, bakit? Sapay imay ni Sir Adrian itay. Nakuna na ano saan tayo pa'y la makabayad iti abang tayo itaabulan, kat pumanaw ta kanon. Anya, nakunana day ta? Wan bakit? Kat nakuna na pa'y, mabalin na nga ipasublat ka da Ellen nga agasawa. Gaputaam muna kano akabalanda bayadan ti dua pwesto, no bilang laang. Ay, sana mabalin. Naglalaingan nga day jay nga Ellen. Sigurado kinasarita naman ni Sir Adrian. Iso akas tama tinakunanakan ka. Paiman. Anya? Papanawanan ni Sir Adrian da Olivia ije pwesto da? Wan ka nung nga rod lakay. Kat nakuna ni Sir Adrian kanyak, ano kayat ko kanong abangan, itad na kadata. Ay katwa na. Apag iso, umadado umatan tilako ta. Wan lakay. Kayat ko matkit di, nga masyanak mat kada Olivia. Namuak ngamin nga ado ti utang da, asaan da pa'y anabayadan. Anya nga rod ita bakit? Alaak da di apwesto, ngambay aklat tapay laang nga aglako da iti uray upat abulan. Uray libre, imbag la makabawi damot iti mano abulan abas ti naglakwan da. Ngem bakit? Ni Olivia ti kanayon amang dadael kadata. Amin awagas ti panang dadael ket inaramid na. Tapno awan ti umay gumatang dito'y pwesto. Saan abale? Saan mo't nagbaligi lakay? Kan nasaysaya at latta tinapakumbaba. Iti kasta, ad-ado pa'y a blessings ti sumangbay kadata. Oh, apay nga imay ka dito si ka, Ellen? Di mo kunaan nga apuraan da kami apumanaw. Ha? Imayak, Olivia. Ada ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Ha? Saan nga interesado iti anyaman nga ibagam? Kinapudno na. Binayada kung ti abang na daytoy pwesto iti upat abulan. Gapo, taim pasublat mata ni Sir Adrian kada kami. Kat nagsarita kami nga agasawa, nga oray aglako kayo latta. Libre. Nadamag ko ngamin nga damat la utang nyo akas kada kami. Iso nga oray aglako kayo latta. Imbag lang nga damat pangalaan nyo. Ellen! Di kay madanagan. Nabayadan matanti abang. Ibagak tulat ta no kaano kay asumardang. Ellen, mababain kami unay kan ka. Ngamin, nagbalin kami adakas kada kayo. Ay na, awan anyaman na, Olivia. Tinapatag, kat na amirisyo, asaan anasaya ati kasjay. Ngamin, pagsayaatan tayong matlaeng, no agkakatunusan tayong agkakaaruba dito'y pwesto. Ellen, agtalinaad tayo kuma, anaragsak. Awan ko matidakas nga apal, iti tunggal maysa. Ngamin, awan mo tinasaya at nga ipaay na dayta. Agla ko kay latta, tapno makabayad kayong mat iti utang nyo. Iti kasta, ha? Awanan pampanunutan nyo. Ay, agyaman ako na, Ellen! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!
Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Daytat isidaon tayo. Sardinas. Kung namabangos ti mapan mo gatangan. Kurang je kwarta. Anusan tayo dayta sardinas. Awan pa'y magpamiksag trabaho kastoy. Saan ka nga kudkud Taday talaang ti pakaanayan ti kwarta. Di pa'y makaraman na tao mo ti tinayima sa masida. Ay so saan ka nga kudkud kunak tanay. Agtitinag dagita balakubak mo nagdadakkel. Nay. Apay nagpeso. Nagadumot ti balakubak ko. Awang mo ide. Nita, wag-wagan na kidin taulo na. Agtitinagdan. Ay sos, napurpurawon day talamisaan. Oh, apay manan. Ay, umay ka kumalakwan iti bangbang lumanang. Ne, ikatemmet adagita sapatos mo, takalamlampasok dito'y datar. Ay, nagistrikto ni manang. Ikatem tanagrigat taglinis. Sige man laangan. Ne, anya ti karga day taawit mo abag. Lakok dagita, gumatangkan. Adda bangbanglo, adda lotion, kan roll-on. Ay, jak kasapulan dagita. Anya asaan, kaani, permiti kursing mo. Ay sos, adda aklaang mo dito'y balay, bayamon. Gumatangkan, dayto'y roll-on alakok o tigatangam. Kaano agas ti angli dayta? Kat roll-on nga rod. An-anuak ngay dayta? Amang ano di mo pa'y naangot day tabagi manang. Anya ko matiangot ko. Nagpigsa ti anglit mo. Ay, di kan umay dito'y balay. Nukasta ti bagbagam. Pudnumet makaungot ka kat pudnumet. Agpada kayo kin ni Manong Efren aka ang anglit. Oray anya pa'y ti bagbagam. Sa anak agumatang itilakom. Gumatang kan, tano gumatang ka iti may sa arulon, adda pasurot na abang banglo. Apay, pudno aya, ang litak. Ang utem ngamin, aday takilikilim. Awan mo, maangot ko. Ay na, kasapulam ti bangbang lumanang. Takas laangot ti bakit asaan ang nagdigdigos ti payod mo. Sige, uyawan nakpay. Bayada mo day tarulon kan bangbanglo. Gatang ko iti sidaan mi day to'y kwartak dito'y atallo kasot. Nakasil day tan manang, iso abayada mo. No saan ang nakasil day ta? Sa ngaribo ti presyo na. Ay, mabisina ko na talaga. Nagrigat din natin construction worker. Nakaluto kan bakit? Kilaban ti kanan tayo ita. Anya? Kilaban? Ano san tayo no anya ti adda? Anya dito yung nakaparabaw dito lamisaan? Bangbanglo. Ken agas iti anglit mo. Siya? Ada anglit na? Nagpigsa ka no kunan April. Awam mo ti panagkuna ka. Ginatang mo dagito? Nangalaam, iti pinaggarang mo. Mano dagito? Isungarod ako na nga aganos tayo pailaang amangan iti kilaban. Tadita tinangigatangak itinabati akwarta. Anya? Punay ka matanggoray? Sapay mabisbisina kong. Kat sang ka nga agungot pampanunutek laang matday tamadi nga angot mo. Awan lang arod makukwartan. Dagita pa iti ginagatang mo, Mike. Apay mare, Ay, sumanag kamot. kwa mare, umutangak man. Awan pa'y buhay na manok. Unay kamutin.
Saan ka man nga umay dito tirsinak, lukas ta ako manudkud ka? Apay, aya pa kasi kuram amin. Wen tagreg-reg da kita balakubak mo anagadaw. Ay, awan nga ro ti makukwarta. Iso ajak pa yan kayat kag digos. Matinagan iti balakubak da kita lakok at tinapay, Mare. Ay, inak man laangan. Nakariklamo ka. Ay, bagay mo tinagan ako re. Ta kuripot ka. Nasaya at nasangputan ka dito yung boarding house mo. Ay, agsagsagay saya kun manang tarumwara. Kasangsangput ko laang pumanaw ka na dagos. Mapanak agisursur itilakok abang banglo. Adon sabot ten tinaglakwam. Pautangan nakman kidi. Awan ngamin makukwarta. At damot trabaho ni Manong Efren Ape amaawanan ka pa ilang iti kwarta. Kurang pa iti sweldo na para kada kami. Manulaang met ngamin ti sweldo na ngay. Anya day nga angot. Adaya. Si kadya maang angot ko anabangsit. Ay, di ka man. Saan mon samot nga inusar di ginatang mo abang banglo kun roll-on. Sayang nga rod. Anya ngay ti Serbina, no saan mo nga usaron? Usarek no adda atendarak nga okasyon. Malaksid nga adda mading angot mo, agparparang pa yung dagiti balakubak mo di tatuktok mo. Ay, nagmadilakit din ayat aldaw ko. Puro na uyaw dagiti tattao anakalangan ko ita. Na, mangmangan kan? Mapisina gayam. Katawang ka mo dito balay. Napanak imutang iti kwarta kini ading ko nga April. Mangala ka kidin ti pinggan mo tamaan kamatin. Nangalaam day pilitsyon. Ginatang ko Adaya mapidot alitsyon. Nagsweldo kan? Nang balak lang. Tamakasidsidaki ti litsyon. Kayat na asawan, awan manen masweldom. Makamuntong. Ay, kasano day tuyan apa nagbiag? Di ka man agkudkod tanay. Matinagan ti balakubak na ito makan. Nagsao jay awan balakubak na. Napuspos pulto pa'y ti balakubak mo ngunsiyak. Ingkakit ayabanan na kita ubeng tamangan tayon. Umanay day ta ginatang mo. Yan anay tayon Ay, saan nga umanay day ta? Ay kat mo saan nga umanay? Siyak lang ang dagsida. Saan kamin nga agsida, kasta ka de? Anya klase ka nga ama. Hindi sa... Konsensya anak pala. No talaga matla ang responsable kang ama. Saan kan nga agsida? Siyak pa'y matamang kasidsida ti saan ang mabalingag sida. Angut-angutam latan Umanay daytan apang ramanam. Anya. Saan kan nga agreklamo? Kasta ti ama apagwadan. Anya laki din di kastoy abiyag ko na ya. Maray, madlaw ko kit saan mo tin ngom umayagis istambay dito tersinam ni kumaray. Ay, ni kuripot? Maibagay, tinagan na ako riyan niya. Aywan gaya man niya. Apay talaga ka di ako ripo, dahil ako maray. Ay, pirmi isunsa nga kabalbalakubak, gapu iti kinakuripot na. Ay, unay mo dahil panaguyaw mo, maray. Ay na, pundo ti bagbagak. Ti karurod ko, umay dito tirsinak at tumawar kan umutang. Kalpasan na, agkudkod iti ulo na, kat agtitin nagdag iti balakubak na. Apay yan nga, nga ta. Ung-ungtak ngamin ka, tunggal umay dito tirsinak, iso anabainan. Ni, adama gayam dita, maray. Nangagnansa mo di pag-istoryahan ta. Anya kumangay no nanggag na. Nasaya at tapnoan muna. Ay na, saan nakman nga umay lakwalakwan iti bangbanglo, tawan igatang ko.
Saan ka nga umaylakwan, manang? Diyak kaya ti umutang. Kasapulam ti kwarta, saan ka di? Ay katuna, dayta ti dakkel aparikot ko. Pues, adtuyin ti solusyon ti problemam. Alakat ibagam nga ruden ano anya dayta. Adwain nakamapan aglako. Kalpasan na. Ay pagbingayan ta at ipaglakwan ta. Nungay awan malakwan ta. Isungarod adwa ta amapan aglako, tapno ado ti malakwan ta. Nalaing kan samot iti sales to. No kasapulan nga ag-sales to ka. Ay kataramida ka. Alang, intangarodan. Mapantan adagos. Excited ka matlaunay. Katapno makaaduta ah. Ingka pa'y matagdigos, amanang. Kita ang mataday talangam. Kuso-kuso day tabuok mo. Masapul pa'y ayang agdigos ak. Agpabanglo ka ah. Usaram giginatang mo abang banglo. Kaano indulin ko day jay? Apay nga idulin mo. Usaram ah. Limag anmat ngagpay sotirik na ka nagdigos. Wen ata na ikat dagita balakubak mo. Ay, jak nga rod masangot ti agdigos, tapang panunutak jay kinaawan ti kwartami. Iso abi na lakubak ka, gaputa saan ka ngagdigdigos. Neta, ibaga na pa'y laeng met. Ala, inta nga ruden aglako manang. Isaganam jay sales stock mo. Apay, anya jar ari bungbungan na iti tattao ijay, maray? Jakman amo, itay pa'y dagitakat. At dun sa mo't agpimpinungot at chismosa. No adda, itay pa'y kumanga imbay naganawa dagiti tanod. Ay, asigak man maray. Jak makapanaw dito'y tirsinakat. Ibagam tulaangan kanyak no anya ti aribungbungan da. Umay kayon gumatang itila ko mi abang banglo, kan pagpapintas. Siyak ti makapanagnak nga epektibo dagitoy lakumi. Ide, nagpigsa ti anglit ko. Ngam ita, awanen. Nagado ti balakubak ko ide. Ngam ita, awanen. Taday to iti pinagsampok. Pudno ka di tinanggagaw? Wen, isu nga umay kamutin gumatang. Nagadon ti gimatang, oh. Ay, da kayo gayam tar ari bungbungan na iti tattao. Wen, da kami manong. Dagitila ko mi anak ka sales ita. Padasan nyo ah. La 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 la. Bakit? Siga magayam taglutluto. Ay nasaya ata si Mangpot kan lakay. Mangantayon. Makapabisin di talutluto ma. Beef steak dahil pilot-lutwag. Di paboritom lakay. At da kortam. At da negosyo min kin ni ading kong April. Aglako kami iti bangbanglo. Ay nalakay. Nakitam la kumadagiti gimatang itay. Nagaduda. Ay, aya. Adugayam tinababangsit dito lugar tayo. Ado ti padam ananglit. Ni bagay mo. Ibabay na mo ti detong ibagbagam nga. Ado pa'y ti binalako baka padata. Ay na, saan nakamabain amang ibaga? Tay sumagayam ti swerte tayo. Ano ti kaya mo asawan ba? Aglako kamin ijay ilikin ni ading ko. Kat gapo ado ti customer, agsosyo kamin. Siya ti para sales to. Ay na. Anya ngay ti makunam lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo,
Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Alex, naggapuan yaw kanila kay mo idikalman. Naka-tricycle kayo, mate. Napan kami nakipalingki, ante. Birthday ngamin inton Sabado. Ay, birthday. Unante, 30 kon. Ay, sana madlaw. Kas kalag taw-tawan, iti 25 kaw. Ante mo, di nakman paspasablugan na kasta. Kat, asino nga iti imbitado inton Sabado? Umay kayo Ayabak ng kalmaw. Wen, amin akaaruba, imbitado ante. Ay, ado ti lutuan yaw, asaganam? Partyan kano nila kay ko di may sa akalding atarakan na. Kan agparti kami pa'y iti manok. Ay, umay kami nga rod ka ni uncle mo Kan ayabak pa yan dagiti kakasinsin maw. Unanti, umay kayo. Imbitado kayo. Hello? Hello, Manang. Apay, di mo nabasa di text ko. Nabasa, ngamjak masango ti agreply, tamadamaak nga gisursuro. Damdamagak lang, matnoan niya ti regalong kanya kinton birthday. Kunakmetken ka amang tedak iti cake. Tungpalom day ta akarim amanang. Dani, adun to ti bisita. Apay ngamin nga ado ti imbitaram a bisitam. Adugayam ti gagayim ko. Kenjak kayat nga agsakit tinakam dagiti kaaruba mi. Iso amasapol nga imbitarak ida. Alawanan, mang tedak to iti cake. Jay dakkel amanang. Wen, jay kadakkelan. Anya lakit din aya. Umay kayon to amin Ni Manong, imbitaram mat. Ay nawan, dagi jay pa'y tiko na mat. Mabalin aya, asaan nga umay day jay, kat mahilig iti pulpulutan ni manong mo. Anyatim ako ng bakit. Umanay da ito'y akalding ama party inton birthday? Pinilim samot jay kadakkelanan lakay. Katuan birthday nga rod. Jay ngay mano. Saan ka amadanagan bakit? Tainton rabi tiliwak jay kadakkelan nga upa. Apaman nga agapon. Ay na, nakasagana nga rod amin na. Nga magore ka man. Inimbitar mo ka din dagiti kaaruba kan kagayem mo? Una, umay da kano amin. Ay git sa paan tayo nga rod ati agisagana. Ado gayam ti umay abisita tayo. Jema, apay saan ka asumuraut? Sa dinaw nana? Ijay balay da alis aka anakak. Birthday na tata. Mapan kami asang kapamilyaan. Ay kat nugayam ko ni Alice. Saan lagayam? Best friend ko pa'y. Ay kat umay kan ata mapantayawn. Ay, adapay mapan ko alaon ijabalay minana. Isungaw mo na kayon. Sumaruno ka nga rod Di talaang ba't kat ti balay da Alice. Wala na, amok no sa dino ti balay da. Umay ka kumantag kapayong tantanay nagpudot ti panawan. Mapanak pa'y mangala iti supot nana. Mangisupot kadagiti iyawid ko. Sos, mahilig ka matgayam nga gisupot-supot. Ay wala. Siyak pa'y ti kunam nana. Amin apapanakapaskan, agisupot iti iyawid ko. Nagadun ti tao bakit? Kaslamat kasaranan dito'y balay. Naluton gi papaitan lakay. Ay, mabit lang ta inakman kitain na naluton. Ayan nga ni manang ko. Jay cake ko. Ada ka men, kanakan. Happy birthday! Agyaman na kante. Ayan nga ni angkan. Nagdiritso mat ijay likod, jayan dagiti aglutluto. Aginomdan sa ngamin ijay. Una, nabartakdan dagi jay para luto. Ay na, nagadukat ti sagana mo na aya. Anti, taamok nga ado ti umay abisita. Ay inayabak ni Gemma. Sumaruno ka na Apay, pud now a best friend mo ni Gemma. Best friend ko ayaw mo day jay.
Kano namin ano na kung nga inchismis dito'y lugar tayo. Aya, ay sus, tsakla kumainay ayabanan. Sana bali ante. Umay lataan. Gayem kumot amin. Oray ichis-chismis da. Ni, apin ni Manang. Naladaw kayo matasim mangpet. Kano adda ngamin klasik. Ni Manong ngay. Makiin-inom ijay likod. Nabartek to day giant inton madamdama. Ay sus, nagadumot abisita mon. Kasano? Inayaban mo't amin ni Gemma dagiti kakabagyan na. Gemma ko nam? Jay mangichis-chismis kan. Wen, inayaban na nila kay na. Kandagiti anak na. Jay katugangan na. Jay kasinsin na. Jay kaaruba da. Ay sus, nagadun nga iti inayaban na. Pasimple ni Gemma. Saan nga agtagtagari? Ngam kita ang manang o. Itay pa'y asupot ijay. Ay sus, pinununan jay bag nga awit na. Nagpapanawon dagiti bisita. Asino jay agin inaw ijay kusina lakay? Ni Antim, nagbati, taginaw pa'y kano. Imbag lang nga iso kano ti maitulong na kan ka. Ay, nagadukot abisitan. Ket no nagimbitar ka mait. Ne, ayan na nga ta. Adda birbiro kam? Adda bakit? Jay man ulo ti kalding, awan mo time. Mapukpukaw jay ulo ti kalding? Uwin nga rod. Apay, adda nga tanangala. Anyamot tindagit abisita. Imay dala nga roden nakipangan. Inalada pa'y jay ulo ti kalding. Adda pa'y nang isupot. Ay sus. Wen, amok no asino tinagisupot. Ni Gemma. Pagtungtungtungan yun samot ni Gemma, Alice. Wen ante, nagado nga mintiin supot na. Jay ulo ti kalding, awan mo time. Ay, nakitak nga insupot ni Gemma. Anya? Nala na pa'y day, Jay? Una yan, saan anak kontento ang nagisupot itinagado? Inala na pailaang di ulo ti kalding. Sapay inayaban na amin akakabagyan kan gagayam na. Ay no siyak, mabainak. Malay, bayan yun. Talaga siguro akas ti ugali na day, Jay, a babae. Hello, Manang. Anya ter aramidam. Aglinlinisak adito'y arubayan mi. Taging gaita. Talong aldaw kalpasan ti birthday. Nagadupay lang ang tiwara. Dayta ket tirigat na no ado ti bisita. Awan pa'y dagiti daddo mapingpinggan min. Adda nagyawid. Kat, adda, anya ngay nga rod. Asino ti suspet sam a nagyawid. Kat, dagiti imay abis bisita ah. Imawagak gayam. Taadda nakadanon kanyak a chismis. Chismis? Wun, may papanije birthday. Anya day ta chismis Manang. Chismis, anabisinan kano dagiti bisitam. Tabasit ti saganam. Asino tinangi chismis iti day tata idarong ko? Kat no nagado ti makan. Awan kano pa'y tiramraman je pansit. Nagtatangken kano, ken saan analuto unay. Makaungetak man no asino man tinangiwarwaras iti day ta. Amom no asino tinagkapuan day ta chismis. Asino Manang? Ni Gemma. Marurudak man. Adda pa'y laganas ng agiwaras iti kakastang istorya. Idinto tanagado tinsupot na. Mas daawak nga ron. Kayat nak at talaga apir dyan. Nakadanon pa'y aging gadita iskwelaan nyo day ta at chismis. Iso nga rod nga ipalpalawag ko kadagiti padak at teachers ti pudno ana pasama. Talaga at chismosa day di at Gemma. Saan la kuman nga imay ijay birthday? Amangan no iso pa'y tinangyawid kadagiti daddo maapinggan ko. Kasta timbagbagana kan kante. Wan, iso akinon trak met sakbay anagawid. Pirmi ama kaungungat kanyak sika. Agul uli magkaklangarudan. Nagadupay lagayam ti bagbagana. Wan, awan babain na talaga. Basol kumat nga menta inimbitarak. Ala,
Bayamon anti, tanalpasan. Wen ngam iwarwaras na nagsakit ti tiyan na kadagitiin sa ganam amakmakan. Ay na anti, amo dagiti tattaon no asino ti agibagbaga iti pudno. Ta isumit laang ti mangibagbaga asim makiti tiyan na. Adda pa'y warwaras na. Anya day ta ante. Birthday na kanumat intun umay Lunes. Aya, Saan mat nga gimbita? Ay bagbaga na lang mat. kitaan taman no addan tumapan inton birthday na. Oray imbitaran nak, jak tumapan. Jak laam mo no adda pa'y katsagana na. Pare, Ne, kumare. nagkapuam aya. Ay, kat di tabangkag ko Apay, dinakla kablaawanan. Ne, taapay akablaawan ka ngay mare. Dimpay na damag a birthday inton Lunes. Aya, ne, jakman amo nagsaruno kayo gayam kinibakit ko nga birthday. Katuan mat. Ay, kat happy birthday Anya ngay nga rod mare. Agayab ka mat no kaano di pa nagsaganam. Tao may kami mat tumabuno. Kita tulatan ije Facebook, pare. I-post mo ije Facebook? Katuan Ay, katuan nga rod. Agpalod kami to kin ni Alice. Iti kasta, makita mi ije i-post mo iti Facebook. Adun to ti makita yo ijay, pare. Nagpalod ka din ba kahit? Wen, addan madamdama J-Load. Wen takitain tanto man je impos ni Gemma. Birthday na gaya. Patsyamad nga dasagana na. Kitno saan kanumat nga agay ayam. Kat no imbaga na kablaawak ka no. Kinablaawan mat. Katuan Hangam, di nakmat inimbita. Basta ti ko na kitain to kanulatan iti Facebook. Ni, addan J-Load lakay. Ala. Luktam nga rodan ti Facebook mo. Ay, nabayag kat asaan ko alinuklukatan ti Facebook ko. Dahil talakid din ay ti paggastusam. Agload ka para laeng iti Facebook. Ay, lakay, kitaam to'y nakapost Na, kitaan taman. J-impos ni Gemma. Nagadumat amakmakan ijay sangwanan na. Adda kalitsyon. Nagdakkel akiko. Ne, aguray ka man. Sa dino ngay da ita alugar. Ne, saan mo't nga ije balay da? Nagdakal mo't abalay, tinagpapitsura na. Lakay, kasla edited mat dagiti sagana na. Aywan, sana pudno. Nagaduti ng kablao kan kwa na, Luklukon na laang dagiti kagayam na alis. Anya lakit din da ita nga ugali ti tao na Ay, lastog na laang dagita impos na asagana na lakay. Saan apod no? Di la agbain. Ay, saan kang agkumkument ken aglalike iti post na? Kagura naktumanon. Bayam agumura. Gumura lang tano kayat na. Tawad mo't gaya mapulos sa gana ni Gemma iti nag-birthday. Isubat gaya masaan na nagimbitar. Ay, awan. Kasano kat edited mat J-impos na a picture na ije Facebook. Jak laag Facebook iso ajak ammo dagita. Ijay lagayang Facebook ang nagisagana. Tumal na kanales ni Gemma day ta sumungan. Ayun. Kablaawan ta ante. Belated happy birthday, Gemma. Saan kayong tupay nag-like ka nag-comment ti Jane post ko? Ha? Ammo kaya ti ag-like kas kada ag-comment dita. Kasano nga ag-like and ag-comment ta? Kat saan mat apod no dagiti makan nga impos mo. Oray di nagpicturam abalay. Saan apod no? Kita mo, nagpartak nga imadayo. Kat saanan ang nagtagtagari. Mabain iti inaramid na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.